आकाशवाणी इम्फाल मराठी बेबिना पाव पाजरी अहानबदा मरुइबा पाव लेबाक सिनबा थुंगना थासी तरा तबतगी कोविड-19 की हिदाक कापा हौरगनी मणिपुर कोविड-19 नाबदगी फरकपगी चांग हानादगी खरा हेनगलक्तुना चादा मरफुदरा तरेट दशमिक सिनो अमद लैरे लेबाक असिदा कोविड-19 नाबदगी फरकपगी चांग चादा मरफुदरा तरो दशमिक मरी अनि यौरे अमसुंग नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 के फाइनल्स ngasi संसद की सेंट्रल हॉल दा पांगथोकलगनी लेबाक असिना मालिंगी लाइचेट ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमत्ता ओइना लानथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोय क्यानासु लानफम असिदा माइ पाकनबगिदमक आकाशवाणी इम्फाल की ई पावगी खुथांगदा मिपुम खुदिंगमकना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लापनना लैनबा माइमिट अमदि खुद सातोइना हामदोक्तुना तरुदानाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर की सकनारिबी खुनुंग इसै सकपि लौरे मबेदबतिना कोविड-19 तगी ngakthoknaba miyamda अपील तौरदना हाय लौरेंबम बेदबतीना अहानबमक्तदा मयामबु खुरुमजरी हौजिक फावबगी ओइना कोविड-19 लाइचत असिदगी ngakthoknaba amatta ngairaba pambaidi सेक्शिनबा हाइबा असिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगनबा होटनरिबा असिगी मथक्ता अइखोइ पुमनमकनसु भाब तामिनदुना लाइचत असिदगी तंगाइ फदबा नियम अहुमखक ngakna चतमिनसि अइखोइ खुदिंगमंगना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसी सापोन नत्रगा हैंड वॉश सिजनदुना खुदसा सेंगना हामदोक्सी मी अमगा की मरक्ता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बहाइबसिना अइखोइ इसागी अइखोइ की नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadoribani मयामबु अमुक खना खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव थासी की तरा तरुक्तगी लेबाक सिनबा थुंगना कोविड-19 की हिदाक कापा हौरगनी कोविड-19 वैक्सीन असी ख्वाइदगी हाना हेल्थ केयर वर्कर अमसुंग फ्रंटलाइन वर्कर कोटी अहुमलोमदा कापकनी मथंगदना सही 50 की मथक्ता लैबा अमसुंग अतोपा लैना लैबा सही 50 की मखादा लैबासिंगदा कापकनी मखोइगी मसिंगना चौराकना कोटी 23 लम ओइगनी राज्य सिंगदा वैक्सीनेशन ड्राइव असिगी अकनबा थबक पाइखतनरे मेघालयदा मफम 13 दा हिदाक कापगी थौरम असी पांगथोकनी मदुदा मफम अमममदा हेल्थ केयर वर्कर चामा हिदाक कापथोकनी नुमिता पुन्ना हेल्थ केयर वर्कर 1,000 हिदाक कापथोकनी मरक असिदा कोविड-19 की वैक्सीन कापथोकदौरिबा असिगा मरी लेनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना ngasi नुंगथिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा राज्य सिंगी मुख्यमंत्री सिंगा वारी सानगनी प्रधानमंत्री ऑफिस की पाउन हाई कोविड-19 की हौजिक ओइरिबा फिबम अमसुंग हिदाक कापथोकदौरिबा असिगी मतांगदा खनगनी कासबानी पाउमिन हाई नेशनल रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाना वैक्सीन अनि कोविशील्ड अमसुंग कोवाक्सील्ड अथो अकाइगी ओइना सिजननबा अयाबा पीख्रबनी थांगज नुमिता प्रधानमंत्रीना सभापति ओइदना अवांग थाकी मिफम अमना लेबाक असिदा ओइरिबा कोविड-19 की फिबम कुपना यंगसिनखी मणिपुर कोविड-19 नाबदगी फरकपगी चांग हानादगी खरा हेनगलक्तुना चादा मरफुदरा तरेट दशमिक सिनो अमदा लैरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूमना ngarang numindaw waidam thokiba zerol amada hai haukiba pung 23 da mi amata sikide nauna mi 13 positive oiraki mi 38 naba phaduna discharge toki haujik phawda apunba positive case 19,700 sure masigi manungda mi 19,900 subna manga naba phagre active case samri marfudara leiri laichat asida sikiba machingna 365 da lengdana leiri manipur da haujik phawda test tokiba sample masing lakh 4,4,750 sure स्क्रीनिंग तौकीबा अपुनबा मसिंगना 5,53,300 सूरे त्रिपुरादा नौना मी अहुम कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे अदुगा मी नेपालना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौख्रे नाबा फबगी सांग सादा मरफुदरा नेपाल 10.9 यौरे एक्टिव केस 92 लैरी त्रिपुरागी ओइना अपुनबा पॉजिटिव केस
ꯂꯤꯁꯤꯡ 138,302 manungda mi ꯂꯤꯁꯤꯡ 132,917 naba phakre Mizoram da hokiba pung 14 da mi 18 nongna positive oiraki amana naba phaki naba phabagi sang sada marfudara taret dasik mapal ama yaure active case marfudara ni pa leiri raija se hojik phawda apunba positive case lising mari sani marfudani thoi leibada mi lising mari chama marfutaruk naba phakre Meghalai da hokiba pung 14 da nongna mi 18 COVID-19 positive oiraki 19 na naba phaduna discharge tawki hojik raija asida active case Sama yang manga leiri laicet asida sikiba masingna zamani pungdai sure raija asigi oina apunba positive case lising 100 satruk 13 gi manungda lising 100 naba phakre tabiriba pawasi akasbani imphal dagini Laibak asida COVID-19 na nabadagi pharakpagi sang sada marpudara taruk dasmik mari ani yaure haukiba pung 14 da mi lising 18 hena naba pharaki haujik phawda punna naba phakiba masing koti ama lising 105 hele Haksal mantraloin hai haujik leiriba active case masing asi apunba positive case ki sada ani dasmik ama mari damak ngaire haujik active case lak ani lising kulumdairom leiri haukiba pung 14 da nongna mi lising 19,795 positive oirapadagi apunba positive case koti ama lak mari lising yankai hena hele Mantraloi asina hai Bharata haujik laichat asina sibagi sang asi sada ama dasmik mari ni asi malengi oina khwaidagi nemba sangni Bihar da ngasidagi school sing yauna mahi tampham punamakta paktaknana covid test tawba hauragani masidagi positive case sing khantokani Munger da leiba sarkar gi school ani amasung Gaya jila da school lamada positive case thengnabadagi warip achi lokhibani principal secretary education Sanjoy Kumar hai positive case amatang hek thengnabada school da du thingjingani mahak hai mahi tampham punamakta covid ki protocol chekchina ngaknaba khangan khre National Youth Parliament Festival 2021 gi finals ngasi sangsad ki central hall da pangthok lagani raija masung union territory singdagi mai paklaba miyoi marphumari sangsad ki central hall da lok sabha adaksha raja sabha gi deputy chairman amasung youth affairs amasung sports mantri Kiren Rijiju amadi atei sangnai raba kaya gi mangda laknabagi tanja piri Jati hi thakta mai paklaba miyoi 18 national jury gi mangda wangang bagi khudong saba phangani jury aduda Rajya Sabha MP Rupa Ganguly Lok Sabha MP Pravesh Sahib Singh amasung sangnaraba journalist Prafula Ketakar yauri Pradhan Mantri Narendra Modi na hayang National Youth Parliament Festival 2021 loisin bagi thoramda video conferencing gi khothangda wangangani khwaidagi makok thongna mai paklaba miyoi ahum Pradhan Mantri gi mangda wangangna bagi tanja phangani BJP National President JP Nada Mikhal Pangthokaroriba Assam da ngasidagi numit ini ki khongchatta lakadori mahak silchar da satkani amasung dolgi meeting kaya da saruk yabada natana miyamgi rally amada wangangani Shri Nada na Mukhyamantri Sarbanand Sonowal amasung Haksel Mantri Himanta Biswa Sharma yauna Assamgi BJP lusingba kaya kachu unagani Assam da Vidhan Sabha Mikhal sahi asigi April da pangthoklaba yai Lamdam asigo lu nanba lamdam ama oyensi haibagi pandam da naha singi khongthang kaksing na ngarang kaksing ward number 1 gi manung chanba kaksing wairi gi lambi gi nak yeta dustbin khinbagi thoram ama pangthokre thoram adu da ward adu gi development committee gi members sing amasung miyamna saruk yakhi People's Museum kaksing da ngarang pangthok asamba thoram amada anganba khunai da nupi gi saktang ko wa lari ama phongkhre lari adu Dr. Ketiming Santa Singh na ibani All Manipur Film Producer Association ki executive mifam ama arang thangwaiban Imphal da pangthoktuna Manipuri film gi matangda khanakre mifam aduna Action Committee for Manipuri Film Industry na sangsilakpa thodangda Mukhyamantri N Biren Singna achoba thodang lobirakpagi damak tobimal khangba amasung thagatpa phongdokli loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa phuttaruk lapnana leiba khutcha amadi maimit tarutanana thamba haiba asamba thawang ahum achi ngakna chapinaba amohana nisingjari aroibada maroiba pau amohana leibak sinba thungna thasigi tara tawtagi COVID-19 gi hidaka pa horagani Manipur da COVID-19 na nabadagi pharakpagi sang hanadagi khar hengalakdana sada marfudara taret dasmik sino amada leire
लेबाक असिदा कोविड-19 ना नाबदगी फरकपगी चांग चादा मरफुदा तरुक दशमिक मरी अनि यौरे अमसुंग नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 गी फाइनल्स ngasi संसद के सेंट्रल हॉल दा पांगथोकलागनी पावले जरे